IFM News. Price Watch. Idol Dennis, come in. Yes, Idol Bernard, manipot iti Siol, ti Barangay 1, kalato iya panagnato iti presyo ti gasolina. Iti agdama ket makita nga adun iti may nagpagas, kapo kadato all-time big-time hike. At iti presyo gasolina kasi expectar tayo, kapo ti maniraman nagubat Jaya Middle East. At iti may isang attendant, sir, kumusta dati kuan panaggas iti motorista? Kaya mo, sir. Ano di mayen? O, sir, ano mo, sir, nasapang pinangato mo iti presyo, sir. Doon nagkatuan na? Naturong 10 pesos, sir. Ito kami dyan, premium and legend diesel, sir. So, mga tayo instag nga por, dakat na gusto-gusto nyo palaing. Asal pala gasda, tingi-tingi, full tank. Full tank, kada mo tayo isang agas, 1,000 kanjala, sir. Idol Dance, klaro man Idol Dance, 10 pesos kunan sa ni Gasoline Boy. 2 pesos. Ay, 2 pesos. Nakiktutak pa 2 pesos. Sige. Nagdakkel. More than 4 pesos kami iti upat apis ko mga good when hanga staggered po mi anda. Sa mga nga marigatan nga pobre Idol Bernard. Ngayon ko na nakit pultang ka. So ite manibot ite rabi no ite nagsapang naggasda. Di kalaman, sir. Nakalaka pa lang kami. Sa kami lang nga, tayo alas 5 tayo bigatan, sir. So, kumusta naman supply o? Supply, baka listo may boss? Ado mo, sir. Ado? Sigurado? Oo, sir. Saan mo tayo? Diyan ulit Salvador, sir. Salvador, taga? Solson, sir. Ano, dating gasoline station, Idol Dance? Sea Oil, iti Barangay 1. Sea Oil. Sentrum. Iti Barangay 1, Idol Bernard. Kaya apo, pagsamot mo kat sir, CR ka kuna. Doon ko nakataldol kami CR ka. When? Ito Sentrum. Sentrum, So, deta. Idol Bernard. Deta man presyo nati, bagaman Idol Dance, presyo ti premium, unleaded ken, ano pa deta, extra gasoline dita. Awar kata tumarayak. Wen, alaman please. Manti pila ikon. Wen, kayam deta. Oo. Tapta mo da di Okay, listener. Diesel, sige. Diesel, 54 pesos and 30 centavos. 54.30. Premium. Premium 57 and 45 centavos. Dato extreme kunana. Extreme. Dato 56 and 45 centavos. Ken dato diesel nga te credit te kang inasa dato no kwa kalakaan 55.30 iti presyo na Idol Bernard. Kikitak dito presyo ket. All in all. Okay pa lang. 4 pesos itinagnat wa. Adamat digiti tricycle ang tato may pagas. Kasi ni 0747. Apo ipultang nasan. Okay, batamat pa nagkarga iti gas. Sa taming aldaw Idol Bernard, panakaring nato yun. Dato panag nato iti presyo iti kasi. Sir, kumusta pa pasada? Ano sa sir? Uri ka sa mga rigata ka tanong sa kapitring pasada sir. Dato anak mo ko lang dato gubat Jaya Middle East may napagtaran di gasolina tayo yun. Sa awang mabalin tayo ako at nangarot tumutsi talaga nga pagkasanti mapagtaran talaga sa gasolina at hindi mati kapag gasolina tayo po. Dato impultang munsan? Ampay at impultang kumang aksibo ngamin. Ano mo puno? Okay, boundary, kumusta namin naka-boundary kan? Ay, hang ko nga, nag-boundary ako ta nakapukod ko. Nakapukod ko. Saan mo tayo, sir? Okay. Tagan mo? Roderick de la Cruz. Taga? Bira, Labag City. Okay, taga-bira ni Mr. de la Cruz. Talagang, ayun kahit naman tayo nagkasen. At dapat tayo may saman, saro na Idol Bernard. Dati yung magpagasata, iti Sentrum, ni Met 1916, may taga-pila, may taga-pagasolina. Kahit siguro kahit pultang katan, dati ko. Kumusta pa lang, pagkatayo sir, dati gasolina, hanggang mapektaran. Okay lang. Dati 2 pesos kapag natuan na kahit kayang-kaya, may isa bulan, dati ko na. Ako ko naman, dati man naman nagubat Jaya Middle East. Gumugan. Handa aware nga madama gubat. Ala apo. Daag dingay kay IFM ko nam. Wan nga ron.
Okay, Diyos ko. gas na iti 200. Atin gas iti may isang trasigalan. Oo. Dumagat full tank. So meaning, kahit nasa mga kita kanya-kanya tatay iti diskarte para palang kada ito'y palagmato, iti presyo, iti gasolina. So, advice kayo na duma, mawanti na scam nga papanan adayo, ay kit saan ka pala mapaan, sayang dati gasolina, to may bosti reserve tayo, akit talagang narigat, iti panagsasaden. Idol Dennis, umapal di kita, duma, gasoline station, ape ka nga, di ka mapan ijay. Kung narakat apo, pagtarayin nyo, ape, octopus, konak. Ape ka sentrum lang, di paborito. Sige, tumaray ka. Tapno, amuin tayo, apo, dito yung update. Sige. Well, Move. Dikiti taga ito yung glad ko dati Caltex and Ayun ay dati asideg ti Iglesia ni Cristo. Okay. Agisen ka ti picture pintas dati panagisen mo ti picture at mabuyad no na talagat presyo na. Ayan. Okay. Orayin tayo apo ni Idol Dance at moving iso na towards Iglesia ni Cristo. Asideg kadeta is the Gledco Caltex kadigito nga gundaway. Apo so nakita yun deta Centrum Fuel nga na pinicturan na apo 54.30 dete diesel premium 57.45 and extreme unleaded data green 56.45 and credit 55.30 mga idol ang ating Centrum Fuel dyan sa may Barangay 1 Lawag City mga idol. So tuloy-tuloy dete panangipaay tayo apo iti informasyon kadigiti kakailian tayo nang runa kadigiti nga gundaway iti price watch. So next is the Gledco. Tapno amuin tayo man iti presyo damot di tangay Gledco kadigitoy nga gundaway mga idol. Dito apo ket in effect kadito manarimaan aptang kunada it's a ceasefire nga kadati perdisyon apo iti nagbaitan ti gubat ti Iran and Israel ket apektaran mo apo iti presyo apo digiti gasolina tayo kada crudo iti agdama. So nagpangato dan iti 2 pesos gradual kunada ni Centrum at handa nga biglaen nga 4 pesos iti panagngato da nga mamonte man ti sabali nga paggasolinaan. Ayan man Idol Dance sa dagkan. Yes, exacto. Manipod iti Caltex, okay. Iti Iglesia, iti presyo iti diesel 59 pesos and 25 centavos. Dati met silver 61 pesos and 24 centavos. The platinum 64 and 55 centavos idol na data iti presyo nga naka-display tata iti sangwanan ti gasoline station kat hindi man makinuman kadagitay gas attendant tata. Oo. No kumusta met kadagitay may nagpagasulinan sipot pa iti kalman. Okay, sir, kumusta met kadagitay may nagasolinan. So kumusta ka dati mayen? Ano di mayan? Dumatun, sir. Sumunod nagnatuan di presyo ito'y Caltex? Bale, 1.75 di gasolina, sir. Tapos 2.60 diesel. Okay. So, ang direct nga 4 pesos nagatuan na? Sir, ginuduwa sir. Pag-iulit man, DJ gasolina? 1.75, sir. 75, DJ diesel? 2.60, sir. 2.60. Okay. Nanginat Okay, diesel. so almost 2 pesos, almost 2 pesos, Bernard. Tigas. Iti nagatuan na. Kano pa nga nag-epekto, sir? Iti eksapa lang? Alas 6, sir. Alas 6. And kumusta na tayo naggasolina? Adun na ginagpultang? Hindi kalman na, sir, ato. Ay, di kalman. Hindi kalman. Ngayon ito, bigatin, sir, katawanin, sir. Ito pala ti tayo supply. Ato pa lang, sir. May nga kwa uri manong aldo pa dito. Ore, umabot tayo di 3 days, sir. Ay, okay. At naman tayo, sir. Aris, sir. Okay, ni Aris. Aris, gas attendant, Idol Bernard. Thank you, Aris. So, same thing. Dagiti gasolina, dagiti tricyclean, dagiti trucks, tumatatag pagasolina. When nangina atat Caltex data, so nga DJ Pet Centrum tatayang kat generic, right? When branded gamentical text ng kwa Idol Bernard. Well, So the formula na. Presyo. In DJ adjustment iti presyo ket almost same no kwa. Same. At 4 pesos iti projected price increase. Kada kita all companies. Kita takip pa. Sir, kumusta pa nagasolina tayo, sir?
Usap ka na, gasolina tayo. Tatlo pala, gasolina sir. Tatapay Tatapay na. na. Nati gulo, J Middle East. Apektaran ti gasolina, ng takil na gaton na. Yung natin sa kanuman sir, may problema. Nati truck yun, sir, pag kargati ko, dardarat. Yan sir. Opo, truck. So, ang kaya, gusto ko at presyo darat. Sir, ang sarili namin lang kami dati sir. Sarili lang. Sige, ano lang ito yung mga taga nyo? Richard Menor. Tagala 54A lagi sa sir. Richard Menor. Richard Menor. May tagpagas. Ito yung minidam truck na Idol Bernard. So, iti agdamakit permi nga agapura. Dahil ito may agpagas. Ito na bundaway. Iti mismo Caltex station. Iti surat iti lawag. Ikaw ba, same thing with iti bangir. Customer na tayo iti frequency. Iti kado. Dahil ito yung may agpagasolina. Gabo kada to'y parang natin di presyo iti petrolyo nga nag-epekto itay pa'y tenga trabi itigal man doon tinasapa nga nagpagasolina Idol Alberto. Iti betan for listatan iti Saruno kung magpagastatan iti Caltex station. Live update pa lang iti price watch iti gasolina Idol Dennis Salipio Tatak Aremen.